Ayo. Boleh yang punya bos nikah, bos Anugrah, Bos yang Anugrah. punya 4 putra. Ini productionnya Antagini Production. Antagini Production. Terus kayak mabok lambine. Dandannya keren abis, gayanya kaya artis, lorone gadis sing manis, kaya selebritis. Ucap Are. pakai mobil sedan, kaya artis gede, ku pengen tindik hatinya, Ini. beli kehitungan, maning beli. Sombong, lagi apa sombong? Mana ini yang punya toko Mika? Siapa kini sing dua lagu nih kini? Bos muda. Beli kuat dan nyawang samping, wajah ganteng lah gaul bisa. Badan keker, aduh gede bisa, pantes si Jagger dadi julukan. Sabang wong wadon lingkungan nyawang sampai, memang si Jagger jadi jagoan. Intip-intip lagi apa ya? Mari numpang mobil sedan, kayak artis gede, ku pengen tindik antian, beli kehitungan. Adil orang Adil. Kanan kiri oke. Bodor deg-degan. deg-degan gitu. Bos muda. Beri kuat dan nyawang sampean, wajah ganteng lan cilik pisan. Cilik jan. Enakan banget mulai dari badan keker, aduh gede bisa, Bisa joget dong. pantes si Jagger dadi julukan. Saban wong wadon beli kuat nyawang sampean, memang si Jagger dadi jagoan. Dandane keren abis, gayane kaya artis, turune gadis sing manis, kaya selebritis. Numpang ke mobil sedan, kayak artis gede, ku pengen tindik hatian, beli kehitungan. Lagi apa kono? Masih bersama. Wah. Lagi apa, Pak?